Maya payabak po kay kayangan. At yuta na po king kadong aldo ng kikataong trido parangal king Santo Niño. Kambeda po din kikataong pong pasariling kapagnasan kaniting misa. Daraon tala na po ding makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din kikataong lay sponsors. Sister Adela Gonzalez, Sister Anita Hison, Sister Lolet Rosero. Antimurin, kapasalamatan na naman de Mayor Teddy and Mrs. Bebari Tumang and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Gloria Torres, Joe and Rose Tolentino and family, Nida Manalad, Rene Lorenzo, Regina Castro, Romeo Maniago, Alberto and Catherine Soliman, Milagros David, Marvin and Lalaine Santos, Loli Sun, Ronnie and Raquel Manalili. Kapasalamatan ding magmasusi King Aldodang Kebaitan, the Father Osalito Vital, Jane Tomambing, Regina Gabon, Sophia Isabel Serrano, Mike Alvin and Maiden Torres. Para king healing dari Elmi Ronquillo, Gabi Concepcion, Dominga Gutierrez, Angel Pajardo, Remy G. Mateo, Angelina Lising, Maria Teresa Sampang, Bianca Lising Santiago. Para kingalanangkang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Joshua, Orlando, Rosie, Offring, Andres, Ezekiel, Apolonio, Mario Junior, Carlos, Abner, Eliseo, Maria, Brigida, Antonio, Mirna, Agapito, Estelita, Remedios, Pope Benedict XVI, at ting baldang kaladwaking purgatorio.